Kiparska radionica radnog naziva Preobražaj na obrisu šume uz mentorstvo izvanrednog profesora Nevena Bilića i višeg stručnog suradnika Krešimira Roda te sudjelovanje 6 studenata prije diplomskog i diplomskog studija kiparstva te 2 studenta doktorskog studija kiparstva s Fakulteta likovnih umjetnosti iz Beograda. Održana je od 13. do 22. svibnja 2024. godine. Studentice i studenti izradili su 4 drvene skulpture naziva Peti element, autori Lena Jovanović i Pavle Radović. Šumske dveri, autorica Tijana Pozajić, prebivalište, autor Samuel Matijević i štriga, autor Jan Čamber sa suradnikom Antonijom Petrićem. Nego što ideš naprijed, a onda kad je ovo razdvojeno, da pofarbaš i ovu imunitarnu i sve. A šta da ti sad unutra ostane sirove drvo? Da sve ide u boju, da onda poslažemo i postavljamo. To bi recimo bilo dobro već sutra, preksutra. Da imamo nekih sprejeva, ja mogu samo da probam na jednom komadu kako ide to, bilo koje 2 kontrastna, ima i valjkova i neke boje. Ima nešto, to se godina ostalo, da. Da se mogu probati i na nekom drugom, ne moram. Da, na nekom ostatu. Sad smo u početcima, ali vidimo, možemo zamisliti da smo zakoračili debelo, još samo jedna noga, trokut i nekakav postav, malo boje. Ma kad smo na bojanju, onda možemo reći kao, ma tu smo već, Biće to super. Uživamo, tako nam je lijepo dobra atmosfera i dobro pomagati. Situacija je da se polako bližimo polovici puta, jel'a? Da. Borimo se, trudimo. Da, mislim ide koliko može ići brzo, ne znam. Napnicama sad ćemo vidjeti do kojeg doba dana ćemo uspjeti se izboriti sa kišom, nešto su najavljivali, ali ja se nadam da neće biti danas kiše i da ćemo sutra biti pri kraju ove skulpture, pa ćemo vidjeti u ponedjeljak već i na montaži. Skoro pa smo gotovi, ali ima tu još šarafljenja, šmirgljanja i svega. Ne samo, ovo mi je 2. godina na radionici Svjetlo kruge. Ostvarujemo veliku skulpturu šumskih dveri koja bi trebala biti, nadajmo se, 5 metara ako ništa ne pođe po zlu. To vrlo je produktivno, atmosfera je super, svi su friendly, društveno nastrojeni, fino se jede i pije koji svake godine. Studenti Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu Kiparskog odsjeka, predvođeni pokojnim profesorom Slavomirom Drinkovićem i sada izvanrednim profesorom Nevenom Bilićem, sudjeluju na kiparskim radionicama i ponekad gosti studenti iz Međunarodne razmjene Akademija likovnih umjetnosti. Proteklih 20 godina Hrvatske šume d.o.o. i Uprava šuma podružnica Bjelovar značajnim sredstvima i šumarskom logističkom podrškom podupiru ovaj projekt s ciljem promoviranja drva ne samo kao industrijske, građevinske i energetske sirovine, već i kao plemenitog umjetničkog materijala. Ravne krajeve su bili neravni skroz. Dobro, idemo. Mi imamo nekak najrepetitivniji zadatak od timova i uglavnom sad smo napravili sve moguće varijacije i sad ponavljamo te spojeve stalno i uglavnom postajemo sve brži u tome. Sad smo već krenuli napravili smo najduže grede, sad radimo ove malo kraće, pa i onda ćemo ove najkraće da najbolje iskoristimo ovu drvenu građu. I tak, snalazimo se i nama je prvi put da radimo ovakav zadatak, tako da, eto, ide. I dosta je suho drvo ove godine, tako da
nam nije preteško prenositi grede, skupa ih jako lagano manevriramo i dobro nam ide. Do sad nismo krivo ništa prepilili, tako da dosta smo precizni za sad, ali ko zna što će biti dalje. Uglavnom situacija je dobra, svaki put mislim da će biti puno gore nego što zapravo je i onda profesor s motorkom skine 90% toga i onda se ne moramo toliko. Malo, da ne pile studenti toliko, ali oni pile, tako, Mi pilimo ove relativno jednostavne, da ne bi bilo ovih komplicirani, jer ako sve ovo za J, onda sve ove pragove, glavni nosač, ne? Sve ide po planu i predivno je mnogo bolje nego što smo očekivali. Mislili smo da ćemo imati više posla, ali nas je sve sačekalo spremno. Hvala organizatorima. Pravimo jedan sklop, može se vidjeti ovdje kako napreduje. Otprilike bit će 5 ramova na stopama koje ćemo da onda u prostoru okrenemo jedan i ka drugima i bit će to jedna kompozicija u prostoru od relativno jednostavnih elemenata. Probavamo svaki ram da sklopimo na različiti način, različitim stolarskim spojevima, tako da tu će biti razlike u svakom od ramova, iako su oni isti iz daleka. Prizemljeni jako niski, tako da će ljudi moći da se odmore to da sednu, da naprave pauzu. Pa eto, energije su trenutačno u laganom padu, ali ne prejakom. Svi su nekako malo uspavani, ali mislim da će to sutra već se opet vratiti na original. Držimo dobar tempo. Vidi se kako će napredovati radovi, pa se možemo i opustiti. Zabave ne fali, ali dalje smo jako profesionalni, daleko od toga. Naše šumske dveri su vrlo uskoro i gotove, već smo ušli u fazu farbanja, te se nadamo u ponedjeljak u fazu postavljanja i onda zapravo idemo u asistenciju kolegama koji nisu toliko brzi. Pa evo, ove godine smo poprilično zadovoljni baš na toj polovici našeg perioda koliko tu boravimo. Imamo do duše ove godine veliku sreću sa vremenom. Prošle godine smo naime imali dosta vlažno i mokro vrijeme i što nas je jako unazadilo. Ove godine smo pokušali sa prvim lijepim ljetnim, odnosno proljetnim sunčanim danima preduhitriti takvu situaciju i odradili već veliki dio posla, tako da smo, ono što se kaže, na konju pri samom kraju. no, super, fino se papa i dobro se spava. Kiparska radionica Svijetle pruge je projekt suradnje Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Bjelovarsko-bilogorske županije, odnosno Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, općine Veliko Trojstvo, grada Bjelovara, odnosno Turističke zajednice grada Bjelovara i Akademije likovnih umjetnosti iz Zagreba. I traje od 2002. godine bez prekida do 2019. godine te se nastavlja od 2023. godine, a ove godine održava se po 20. put. Ova skulptura iznad mene je naša skulptura ovogodišnja, ja sam autorica, ovo je moj asistent, pomoćnik i lagani koautor. I skulptura se zove Šumske dveri, zapravo svoj njenom pravilnom geometrijom pokušavam spojiti mističnost i organičnost šuma i prirode koja nas okružuje sa tim nekim pojednostavljenim, točnim, egzaktnim formama. Njezina visina isto zapravo na neki način je tu da se uklopi sa okolinom šume, drveća i krošnji koji zapravo na neki način posežu za nebesima. Sama boja se zapravo bavi, pošto turkiz na neki način i simbolizira taj balans između neba, nebeskog i nekakvog zemaljskog i prirodnog, šuma, mora i slično. Zbog toga je došlo do odabira boje. I taj trokut koji zapravo stoji na vrhu te tri noge svojim simbolizmom i zapravo pojednostavljenim geometrijskim oblikom treba na neki način indicirati te
užasno kompleksne forme negativnog prostora neba koji se zapravo zazire između krošnji kada ležimo na podu i gledamo gore. Rekla bih da ova radionica zapravo nije toliko podijeljena na autore i asistente, da je više jako svjesna svoje uloge kao stvaranja u tom nekom kiparskom ozračju i samo kiparstvo se svodi na tu kolegijalnost gdje uvijek vam treba pomoć, uvijek vam treba ta neka asistencija i koja stvarno uistinu se pokaže ključnom, što radi sigurnosti, što bolje izvedbe i pa kraćeg procesa, jer je proces zapravo iscrpljujuć, mukotrpan. Ali na kraju jako zahvalan kad se dogodi nešto ovako, očito divno. Skromno. Da. Da, naravno, htjela bih naglasiti da ova skulptura iza nas je još u završnim stadijima izvedbe i nije još to, moramo maknuti ove daske, ali vidi se njen sjaj i da, pozivamo vas da uživate u njenim ljepotama. Na kraju smo naše radionice, zadnji je dan, svi smo relaksirani, pritisak je popustio, skulpture su postavljene. Evo, ove godine smo imali sreću zaista sa vremenom. 10. dan smo već ovdje, nešto malo kiše smo vidjeli što je nam je stvarno išlo u prilog. Realizirali smo 4 vrlo zahtjevna i velika kiparska rješenja. Sve je pod kontrolom. Mislim da smo oplemenili naše svjetle pruge za još 4 dragulja i nadamo se da ćemo tako nastaviti iduće godine. Do sada je na radionicama izrađeno preko 60 skulptura u hrastovom drvu. 34 skulptura postavljeno je duž svijetle pruge uz prometnicu koja povezuje Bilogorski kraj s Podravinom, te predstavlja jedinstvenu galeriju na otvorenom.